Nkosi yezulu nomhlaba. Akube kuhle ukuphakama kwami phakathi kwabangcwele. Manazaretha ayingcwele. Ngiyazicelela uNkulunkulu omhle unyazi lwezulu. Kulomzuzu uNkulunkulu athi angiguqe ngawo phambi kwakhe naphakathi kwenu manazaretha engcwele. Cela uNkulunkulu ongcwele abe ngakimi. Ukuguqa lapha abantwana benkosi kuyinto engelula. Kodwa uma uNkulunkulu esekhombile ukuthi ufanele uguqa alikho ihlathi lokucasha. Ngiyazicelela ke nami uNkulunkulu obaba omkhulu bami owangithuma phakathi kwalomzo ingcwele ukuba ngingawoni umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyacela ukuba sedlule engomeni yama-50 anesikhombisa. Ngicela uNkulunkulu oyingcwele ukuba angiphe isibindi. Sefona indlela yeah.
ngicela umunye angivulele incwadi yamaRoma 8 verse 35 uyobamba nje abeka umunwe yosho sekufanele ayifunde. Manazaretha ayingcwele sisohambeni losizi nenyembezi sisohambeni olwahanjwa umuntu owayehamba yedwa wasezulwini wayengenaye nowesibili njengoba thina besihamba sibaningi yena wayedwa makufika ukuhlwa angene phansi kwesihlahla yedwa alale yedwa uNkulunkulu ehluphekela thina isimema esifundisa ukuthi indlela ekhaya idlule engozini. Amen. Indlela ekhaya idlule engozini ayibalimazi abangayithandi kodwa ilimaza bona impela abayithandayo. Kungakho silimele njengoba siyayithanda indlela kaShem. Sizolungisela uhambo bantwana benkosi lokugcina lakho nami ngiyawuhamba ngedwa nawe uyohamba wedwa unabangani abaningi kungekuvela noyedwa yothanga imphelezele ngihambe naye noma unamakhosikazi amaningi akhona yodwa eyothi ngakalale yedwa ngikhona ngizongena naye nami ethuneni. Nengane zakho ezikuthanda kakhulu noyithanda kakhulu ayikho eyovolontiya ukungena nawe ethuneni ngomhla ugcina uyongena wedwa. Sizolungiselela lolo suku bantwana basezulwini njengoba sibuthene lapha njengoba sizikhonzi zihluphekayo. Sishiswa ilanga lisicebula sixova udaka akukuningi esizokufuna lapha ekhaya asizefuna wona umcebo la ekhaya kakuthwalwa shembe kathwalisi kodwa sizolungisela usuku olodwa nje. Sengathi bantwana bahle basezulwini uNkulunkulu oyingcwele angasikhumbula ngeensuku zokugcina. Lolu hambo esiluhambayo silandela ngemuva indlela inde kangaka inamatshi inameva siwe sivuke kungoba siyathanda ukuya kulomzokhazimla ngaphezulu kwelanga nenyanga. Impela Nkosi yamakhosi yafisa ukwazi ukuthi uma kungekungena thina ezulwini lakho abayongena bayobe benjani bayobe benzeni olwedlula olwenziwa yithi Nkosi. Oya siyazi baba ukuthi kungena abathandwa nguwe kodwa Nkosi uma ungesithande thina ungathanda bani uyothanda abenzeni. Abenzeni laba abangedlula thina esidela ngempilo zethu nenyama yethu sinikele ngaye emlilweni sithi ayishe. Uma Nkosi ungasilahla uyobe ufuna ukuhlala nobani? Owenzeni lo ongahlala noShembe Manazaretha engcwele uma engehlale nathi? Kade ngibona into zabantu endleleni sizaneno ziphosa emahlonzini ziyaze ngasabone emehlweni zijikijela
singazi noma kuleli hlonzi kukhona imamba phezulu noma kukhona inhlwathi lapha engena khona kodwa bayidela abantu bakho Nkosi bangene khona lapho bafuna indlela ekhaya Shembe othe idlule enkosini uma ungebathanda Nkosi yothanda abakwenzeleni ngayibona baba into zabantu seyixebukile inyawo seyivuthiwe zibothoze emgwaqweni ziphume emahlonzini zibuyele khona lisishisi itiyela usishile manazana kodwa asimncikazi asesabi asisho ukuthi kungcono ukufela emuva ngoba ingoma kaShembe ithi kupheleni kweinhlungu siyongena emzini oyingcwele injalo indaba sababona abantu bakho Nkosi ngikhumbula unyaka ka1996 uthi ngoqala ukuya entabeni la khona ezadindili zakhona insizwa nezintombi namakhosikazi safika egameni silele indoda yayingaka ziyeqa ngaphezulu indlusele zithi bongana uJehova ngoba lo ngumsoko uhleli phamba phakade zithi uyadela wena osulapho akekho wayetha ngibuyele emva ngoba ngizofa ngoba sihluphekela usuku lokugcina ngizwe ngifudumala ngingene enyameni uma ngibona abantu beganga bethi bakholwa bethi khona indlela enamatshe nameva besho bengayazi indlela enamatshe nameva uma uze kulolu uhambo uthathwele udumo hayi uphindi kabili ukuhamba phansi ngayibona enye insizwa eyake sahamba nayo siye entabeni eNhlangakazi kwakungayesezweni ngasezweni nakithi yayiqala ukuhamba iphendukile yahamba lishisa ilanga linje inethi imvula yathi sifika wathi masifike entabeni sikhuphula izitsha la ishaya imako uzokwakhiwa sakhe phe kodaka yathi lensizwa ngeke ngilaleke la ngibuyela kwamashu ya isibomvu laphiwa ibhala kaxeka phansi yathi mayifika kwamashu yathi hawu ihleze ngizabantu bethi baja uhambe bethi bayahamba beNhlangakazi kanti ukhuluma ngento enje yathi cha mina ifanele yagcina ngalelo langa yahambe yafisa ihlubukile uma uthathwe udumo ngeke ulunge uma wabona ususele wedwa mhlambe ngakini sebekholwa bonke abantu wathi nama ngiyiphose angeke ulunge kulolu hambo sicebukile sinjenje sithi woza January ozayo yebo siyabothoza sinje sithi sibeke Nkosi usifice uJanuary ozayo siphinde sibothoze futhi ngoba sifuna indlela ekhaya edlule enkosini inkozo amen qiniselani ithuluzi ngayibona inhlarisuthi selibabi itiyela wayibamba umnikazi waso wamaphakathi nali itiyela wahlala phansi sahlala phakathi sahlala kulo ngengcezazo nangeyawo zazo
phakathi etiyeleni ngathi shembe uma labantu bengeke ukubona ubufuna ubonwa ubani okwenzeleni lo ngathi umfuna ukuba kubone uma labantu bengeke ukubona Nkosi benikeleke inyama yabo bethi yenza konke Nkosi umanje ngomhla ugcina ngiyongena kulomsokhazi mina abantu abahle basezulwini ngiyafisa uba sikhumbuzana ukuthi njengoba sina ekhaya nje asizele khona ukuzothola imali asizele khona ukuzothola abantwana asizele khona ukuzothola amakhosikazi asizele khona ukuzothola inkomo nezimbuzi akusifice silungiselela usuku lokufa ngoba uma uzofuna imali ungasayithola uzohlubuka uma uzofuna ingane ungasayithola uzohlubuka uzothi ushembu yakhetha kodwa uma uthi Nkosi ngizolungisela usuku lokufa uzothi noma ingane ungayithole noma imali ungenayo uthi landela ngemuva Nkosi indlela inde kangaka ngifuna ukufika emzini oyingcwele wasukuphakameni funda incwadi baba ubani osakusahlukanisa nothando lukaKristu ifunde nje uhambe naye ukuhlupheka usizi ukuzingelwa indlala ukuhambaze ingozi inkemba na njengokulotshiweyo ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke kuthiwe sizimvu zokuhlatshwa kepha kukho konke lokhu siyakuhlula nokwahlula ngowasithandayo ngiyakholwa ngithi nakufa nakuphila nazingelosi nazikhulu namakhosi nakho khona konke nako kuzayo nakudeba nakujabula nakujula nanye izinto ezidatshuliweyo akuyi kuba namandla okusahlukanisa nothando lukaThixo amen amen bantwana benkosi seswela imlomo yokubonga onyazini lwezulu amen hayi luqophile umlando wamaNazaretha engcwele amen uyazi ukuba kwethu lapha ushaya umoya sekushaya umoya manje ngisho uJanuwari uqala uphelile umsindo kuba ngabantu beindaba amen wengaqhamuka nalo thula msindo uthula msindo kwehlula uhulumeni engazi uzoqeda kanjani lo msindo uhulumeni ngoba intaba inye uJanuwari munye sonke sifuna ukuya ngoJanuwari entabeni akekho ufuna ukuya ngoFebruary akakho ufuna ukuya ngoMarch le ntaba kodwa inye sonke sifuna ukuya kuyo wololo waqhamuka lothula msindo wathula bathi du amen namhlanje sikhululekile ayibongwe inkosi siyayidinga Nkosi ezokukubonga amen thula umsindo uthenyana namhlanje ngoba sinentaba engenamsindo amen bakeula bathi nyambona kuye edukisa abantu impela uphombela wayenhlangakazi akazangaye kwenye intaba kanti uphombela ubani babesho umphombela kodwa abantu abahle basezulwini ngiyafisa ukuthi nginiqinise isibindi ngithi akungabi bikho ukuhlupheka nokuhlushwa nandlala nakufelwa ongasehlukanisa nonyazi lwezulu
Iyathanda ngikhulume ngale ndaba abantwana benkosi ukuthi yini awusehlukanisa nothando lukaThixo na. Iyathanda futhi ukusho emanazaretheni engcwele ukuthi ukungakutholi konke ukufuna kushemba kusho ukuthi ushembe kakuthandi. Ukuhlupheka nomula ekhaya kusho ukuthi ushembe kakuthandi. Kodwa kusho ukuthi ushembe uyakwethemba. Wemnazalethu engcwele ungayinwebi ngokuthi mina ngihlupheki. Mina nginezinto zonke. Ingoba ushemba kakwethembi mhlambe. Mhlambe uyakushemba uyabona ukuthi uweak. Njengoba silapha nje abantwana basezulwini kukhona abantu abaphuma emakhaya enemali yokugibela kuphela angenayo ngisho imali yokudla endleleni. Kodwa uzofuna uthando lukashembe ngoba uyazi ukuthi lo shembe uyobe naye ngomhla wokugcina. Hey webantwana benkosi ukuhlupheka nokuhlushwa akusikho kwaliwa kodwa luthando. Ingoba uNkulunkulu ekwethemba. Ujobe wayengenaso isono kodwa wayethembekile uNkulunkulu. Wathi noma umuntu esahamba wawuguqa wawucela ukuthi uNkulunkulu amnikeze uJobe amvivinya amlinge. Wathi uNkulunkulu uyagalada ngoJobe noma ungamenzani. Mhlawumbe uNkulunkulu ugalantile ngawe nje ubuhlupheka nje. Ngoba uNkulunkulu uyakwethemba. Abangathembekile abahlupheki. Ngoba uNkulunkulu uyababona ukuthi ba weak. Uyothi uma sekuthole konke athi ngizosontelani. Ngizohambelani phansi ngoba nginezinto zami. Ngoba kethembekile uNkulunkulu. Khona ukuhlupheka ngesikhona kwesono okwethembeka. Khona ukuhlushwa kokwethembeka. uNkulunkulu ugalate ngawe komubi. Wathi noma ungamenzani lo noma sephansi uthi ngiyamthanda unyazi. Amen. Mhlamba wethembekile. Yikho ungahlupheki nje. Yikho ungahlushwa nje. uNkulunkulu uyabona ukuthi weak. Uma esekwephuca into zokuzoyihenga. Ngoba kawethembekile ulula. Uma uNkulunkulu ekwethemba nakunethengcwele bayabathi abantu bayithola ingane ungayitholi abanika imali ungayitholi bafuna lokho abakuthole baze bayinwebe bathi nginezinto zonke ebese bethi kuwe kusho ukuthi kuncane ukukholwa kwakho bahlala besisho ba ebese bethi kuwe unesono atho omunye indaba isemsamo kini asho ufaka iphandle ufaka inyongo uyahlaba kini wenza konke athi konakele emsamo angasho ukuthi konakeleni uma uthi konakele emsamo ngihluphekile kodwa ungasho ukuthi angilungisene emsamo uqonda uba ngenze njani umbone nje unesono uyahlupheka fanele abe nje hayi kanti akusisona izono wethembeka. Amen. Wethembekile kuNkulunkulu. Akonakele emsamo ingoba wethembekile kushembe. Amen. Khona umubo oguqileyo onyazini. Wathi inkosi akunginike lo. Unginike nje usuku lube lunye. Ebese kuhloka imoto kadune imoto. Ebese kuhloka inkomo. Ebese kufa ingane. Kufa abafazi. Ubusuba isikhwebu banje ebese bethe abantu uphushembe wakhe hayi ebese kusabona abakholwayo abamazi ushembe
bathi kungenxa yezono unezono eziningi kanti uwathembekile kushembe ushembe ugalante ngaye wathi mephuca ingane mephuca imali mephuca imoto kodwa sesele yedwa uyothunyaza luthixo ungakujabuleliki ukwana into zonke ongcono uma unenhlanhla kuba inento zonke ubapha abangenalutho ukuze singapheli kunobuthi banezono kunobuthi konakele emsamo ningehlukana noshembe banazaletha engcwele noma ungafika yiphi inhlobo yosizi noma ungafika yiphi inhlobo yokuhlupheka noma usulele phansi othi shembe angilale ngife kodwa wena uyinkosi ekuphileni kwami okusasa uma sizofuna umcebo sizohlubuka uma singasawutholi khona abantu abehlula ukuthwala imithwalo enzima athi kungifanele manje ukufa athatha intamba ayihene adla amaphilisi amaningi aphuza upoison athi ngisheshise inkosi ngife ngoba imithwalo ekuyithwele ngaphe kwami kanti uNkulunkulu bevubile wagalanta ngaye uNkulunkulu bebhejile ngawe wathi noma ngehlani kulo ekadede kimi womphoqo uNkulunkulu wathi inkosi awubonanga kahle angisiye lowo mina onjalo enhlizweni zethu bantwana benkosi awukhulu kakhulu asithi sizolungisela ukufa khona mina enkulu ingane zakwethu ezofika lapha khona sizongena insizwa ingene intombi akade uhamba nazo zithi thuma qondisi wakho akhanyi akhanyise indlela yami zonke Galatians 6 verse 4 ngiphe enkosi amandla akho ngizohlu yabehlula okufe ngelinye ilanga ufe nje ubuphila nje ukuyibona usulele ngale kweshiti selibhakuza ishiti lithi lenze nje sithi ngiphe Nkosi amandla akho ngizohlu yabehlula athunane
phezulu uyibona usulele usungale kweshithi ubuso babona sebekhipha sebekusa kule yandle ngaphandle usushiya le yandle yakhe ungena abangakhola bafaka amakampusi bathi xa phakathi inkonzi phakathi baphethe intambo bafika bayithi dwi bakala ubude bakho baza bayibeke emshamahlombe kufuneka exactly size wakho ayibona inkosi zibone bekala wena bayibeka amahlombe akho babona ubude bakho bayalapha ngaphandle kufuneka ngangawe funda ba akazibona Ufile unengozi enkulu kabi mangazuyibona Ufile ubokuyibona Ufile ake ufe manje wenze lento engutshela yona uyibona inhlabathi sibuyela phezu kwakho namatshe awucabanga usungaphakathi kule nhlabathi usemba buyisela umphefumulo ukuthi kungenzekani usungaphakathi kwalehlo usemba ujikijela umphefumulo ngaphakathi kuzokwenzekani kuwe ngaleso sikhathi funda ba akube yilowo ahlole umsebenzi wakho khona uyaba nokubonga khona uzawubonga wena ngomsebenzi wakho ungabi ngokomunye ubonga ngomsebenzi womunye umuntu ngoba ilowo nalowo uyakuthwala owakhe umthwalo nalowo uzothwala owakhe umthwalo usuleleke manje sesiyahamba inhluzele sebebuyele emakhaya abantu nezingane zakho sesiyakwesaba nomkakho siyakwesaba sekukhona manje kufanele abe nawe lapha ethuneni uzomthathaphi ngoba no23 kawuhambi awunikeli no14 kawuhambi awunikeli iphi lengilosi ezobi nawe ethuneni wentombi ka25 uzobunobani ijali jaba uzobunobani kule yandle ngenamnyange ngenawindi uzobunobani ulapha nje kawunikele uzosina uzokwamukela ngoba uyimbila uphethwe shaya izofika lemini lapho usuwedwa safuna usanda bakathuma ingilosi yakho ka23 ingene phakathi ethuneni izoqhamukapi ngoba u23 kawuhambi futhi kawunikeli noma ungawuhambi bangawunikeli kuyafana ukuthi awuhambi ucabanga ukuthi le mali enikela lapha ezefungweni kaShembe ucabanga ukuthi yosiza uShembe Titini Rome 23:21 Ufa wena awukethi eziceli nampefana awunakho
ufunga isifungo kuJehova wakhetha inkosi wathi ngiyayikhetha inkosi yasephakameni wawufunga ngalelo langa uthi inkosi ungisize ungaphuthi ukhokha lokuthi uphuthi ukhokha ukuba uJehova uThixo wakho ngoba uJehova uThixo wakho wamkhetha uyakubiza impela uyakubiza impela kuye kube licala ukuthi awunikelanga kube isono kuwe isono kuwe kodwa awunikeli kodwa uma ungafungelanga lutho hayi lo uyihambela lapha nithi zingunguluzi ongafunganga oza ngayikhetha inkosi kanacala hlala phansi baba oh inkosi lo ingce inkosi yesizwe ezweni lakithi ngathi ayingawunikela u23 nikhona abanazalethe engcwe umntwana enkosi uthatha ubukhosi ngase nithi chanda bezitha inkosi akinganikeli watha ubhuti kodwa ngiyathanda nje nami ukunikela ngathi mina maana ndaba ezitha kuze kufika ushemba kubabhadisa yayifima inkosi u23 kayawunikela kwafika isilo sayigcoba inkosi kwaphela inyanga yodwa yakhothama inkosi yabanye inyanga ehlula isilo sigcobile yakhothama yayisibuya inkosi yathi uhambo lwami lonke lo no 23 engasange ngiunikele yathi kukhona udonga longaweleki ngoba u23 angisange ngiunikele oh inkosi lo ingce injobo icela umgwaqo ngakubona nawe emva kwayo ungaphincile awungubonile ufaka udangala ulothi landela injobo ichitheke icela umgwaqo uma ungaphinci namhla ubhinqa ushembe ulinde umpushembe umbhincela iza 45 verse 5 iza 6 verse lokuqala noma sakuphinge yena awunamahloni ongabhinci awuqashi naqasha ufuna ukubona abantu ukuthi impela nokushemba akasho lutho kuwe baze wanenkani bo
ingoba ungekufe awuyi wena ethuneni imikhono umkhwaqo injobo ichitheka yenze nje hayi bantwana benkosi hayi suka siyabongela kodwa ukubona into enhle kanje ngesikhathi sethu sengithi nowabona ngale kwami akanginendaba nami ngubonile wakubona ukuthi wangekho ngalezi yansuku uthanani yamunye ngiyafana nje nawe namhlanje mhlawumbe ngiyakwedlula mina funda incwadi wena nkosana ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya hamba naye ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sobukhosi yebo phezulu ambonanga wena ehlezi esihlalweni sobukhosi sihamba naye endleleni ehlezi phezulu esihlalweni sobukhosi ambonanga hamba naye ephakeme kakhulu nenjobo awuyibonanga injobo yakhe igcwalisa ithempeli ebuhleni awubhinci nje ufuna ubhincela muphi ushembe khona umlindileyo siyakusola hayi uyasikhohlisa khona umlindileyo namhla sekubhince yena awuqashi ingqondo angihambe ngemva kwabantu ufuna ukuboba impela ukuthi awubhincile awuqashi ngani ukuthi ngonile awuqashi ngani ufuna ubanjwa ufuna sizokubambe sizokubambelana ngeke sikubambe sikubophe funda nkosana Jeremiah 6:10 ngihlale phansi ngingujehova akukho omunye uJehova lophambi kwethu akho omunye amukho omunye uthixo omunye ophindane khona ngaphandle kwalo ngakubhincisa mina ubhincisa ushembe endulo ukuba ungakangazi amazi hlala phansi baba awubhincile kodwa shaya kwahlula nje usuku oluncane nje lolu lokuhamba phansi ukuthi noma ngabhinci kodwa nje uba-ke uhamba nomhlangano nasemva kwezitsha angibhince emva kwezitsha zona izitsha kanti isaziwa yini ukuthi ziyini nazi ingane ibamba izitsha ngezandla nazi ibamba izitsha ingane ngezandla hawu kwenze njani mina saletha ingcwe futhi uJeremiah baba 6:10 ngiyakukhuluma kobani iqiniso lemthetho baze bezwe bheka indlebe yabo ayisokile baze bezwe ngoba indlebe zabo kayisokiwe hlala phansi baba kufa wena awukhethi esiceli lembefana awonakho okuthema nakolite nasi leva noma unemali eningi ngeke ukuthi uthenge usuku lokufa futhi nansi imali kufa hamba ungishiye mphile noma unemali eningi yokugwaza kuyakhwaza elizweni kuyakhwaza emhlabeni noma unezigidi zokugwaza ngeke ugwazele usuku lokufa ukuthi hlehla usuku lokufa bambe nansi imali ngithe mina ke ufe akuyibona usufile babone sebezongcwaba ubusuyibuza ukuthi ngizovuka kanjani
kungakho ngelinye ilanga lwafika uhlanya abantu bengcwaba lwafika uhlanya lwendaba abantu bangcwaba kungcwaba inkisela endawo yaziwayo inemoto inezitolo inamakhosikazi inezimbuzi inezikomo inemali nakho konke lwafika usuku zasala izitolo zasala imoto lwafika uhlanya libelije izandla emhlanje amadoda ayahamba lapha ngaphandle luhambe lulunguze ethuneni uthi hey namhla kunamuhla ngisuke ngibona luhambe lwele uhlanya lwele luhambe libuye lumepheke kwethuna amadoda ahamba ajuluka amanzi athethe namhlanje naka amehlo khakhayini ngizoke ngibona lokhombo khakhayini awakhe phakathi kombombo nje litha sokhakhayini baze badina abantu athi namuntu esihlupa sijuluka siyasebenza ukuthi namhla yini leli show hamba loluhlanya lolu lwabuya lwathi hawu lwathi namhlanje lwalunguza lwathi izitolo inkomo imoto abafazi abangaka nalezi imbuzi kuzawungena konke lapha Nkosi yami ngisindise amehlo khakhaya kulenhle ngaka kuzawungena konke lokhu uyilungeleni le umini phela abantwana benkosi singakholwa sikhohle ukuthi sizofa ngoba ingozi enkulu leyo uma siyogcina sikhohle ukuthi sizolungisela ukufa lapha uhamba kwethu kuyize akube kukhulu kithi ukuthi sizolungisela ukufa uthi uma uhamba uthi angithwala umthwalo Nkosi wami ngoba angayithwala imithwalo yabanye abantu ngoba ngizohamba ngedwa sengithwele wami umthwalo ebese bedebe ngiyilindele sukomfula
Nkosi yezulu nomhlaba ngiyabonga baba amazwi uNkulunkulu amphe wona sekufike lapha ephela khona cela ubuyisele ehlalweni sasezulwini inkosi busisa bezwini amen